Ang dalaga di siya sa atin tiya dalaga. Sa atin tiya. Sama di dalaga siya. Dalaga di may siguro ni katimuran. Baba di siya. Mira na natin. Kung sabi na ang sinjal na rani. Heddun si je boye kharade jal kharata gang kharade. Yo ya my family arrantana saganta kormati jarara gamay tubatin devine sini dufne jara namni sini kabanne dufne kuno kesumate nyatan chanatti agartanida ay maka fe enyi sinjani da wota kenya wal barimme aye maka yellen kala dirre nan jani sanifu kormata jalala ratti heddu takka hirmachu khiyafi heddu takka gammachun qaba sanifu mucahana jabe sadan sininja angar moni nanjo Okay, bagana gan asin nubireter kamte sinjanna nutis abaja fijala sesmanne jarra. Okay, gafita kata kesigafanna hayyama madam. Hayyama madaro kongabu. Okay, selau jalalle ni kabana nu duftemi. Kabana nu dufe garu anin jalada garu akisi na jalatu begun. Sanifu jalalle tiya korufin bakhanati diade ni sinja heddu si barbado to. Jalatomi hay bagana ganar kamte sinjanne jarra. Jalalle titanaan guya itti wal bartani adatami. Guya sanni yaadada. Guya san guya jimmatati. Saame qarratti. Za afuri fi sadiidu akal waqa torma kana ham. Gaafa san atitu jalalatti mate moisi jalalatti mate. Bo anatu timate amma barana kesin najalatun beeku fin barsibira do fewara. Kesin najalatun beeku wara naguman de war. Okay. Ati erga jalale egelte umrin temeka. Ana ganjala legale kuno amata kana mara kuma la mafi kudo saddeti sanu baati sadiyun tane kanin jala le si jala okay baati sadiyu khatena tafakat umrin te amma me kare kudo sagal amata mo kudo sagal ti jala legal te jecho amma ma legal lega jala legal tes baatu masadi jecho baatu masadi baati sadiyu khagu to tafakat okay jala le te jala kaba maka isin umul dendesa isuma da gudura dif tanma na majala de tanan jala de mane anta ka takalla na jala te to jirate an nim barasa Barasta. Ya. Okay. Daawwatu keenya kuno jalalle jalqabaatti wajjin nama jiru arraar kanneen jirra ammaan dura ya namoota hedduu goonee jirra jalalle jalqabaatti wajji ka jiru hin jiru inni arra jalalle mati jetta jalqabaatti wajjin hin jira jalalle tita jalqabaatanaaf takkaa hirriba dhabdee akkasuma nama faadhaan faamilii faadhaan walloltee ni beekta. Faamilii faanaallee walilollee garuu immoo hedduun isii jee boye kharade jalla kharata gan kharade haka isin sin jalla nan jaten be sanifi na boji se guyeta ke sin jalla de nan boy ya du si jalla nan jadan bushu getin boy okay je chote isin tins boji tere sa bebti ya gaju to rejecho bebti ya gije sin nan jatu heddo nen ti takawa nan jaten be ne cha sonen ti da ne jete du boy okay je chote jalla to katin ta gote kam tin kabati ni dir An khaisin da jirate ga meni gafata atuma gafata anga sanifu an khaisin da tinagote bebti ya guya sin anjate ani likitin boy likiti agasin na yala tos bexe okay jalalle te famandur taka khanna khaniteni beta amma khanna fitin ferra arra gzi asri khanna gzi sibro rufu khanna fitin fef oh ambare dada isino taka se khanete na dubisu ino sibirati wanti da zangab da dero izena khannetu malif jannan irti tiktak radivi irti forsi of to dirada khaisati durani dalan jalati male amma machi min jalat isa allamani dalan khashakitu dalarra malif nama forsi of fi nama tiktak dalagu dalan gafa durani jalati male amma ma in jalatu ina mantusi okay amma nana mantu jalalentiya machi mitille nana mantu akesi nana manne ergitanya teteni be hamalle nana mantu atiyo ni amantare ni na manasi make percent da yomti ibarra sagalta misagalina mana garuti koni shakka takittisan shakkisan takitti baka mali meda talan tikta da ledu takaffa dira bare du argate si discendenti ira utu bareda fate fi wan bareda ka boyo garte si discendenti dero balata na kana ngirte okay wan bareda da inna du mana mano takagarte ni weita mana manisimo agarin bego ko zanani mo no yo Hai, nama jalate kanatti se beef khiye sinjana garara asgoro khana kaminti mana wanar ko de garu hedun jalada mana man takanatti dunya ni me garu ai mali fitna ma birato garte be tarega nama bira umma ti fara nagar isi nagar garu isi takka garin okay annaman
jiruuti ya keessatti isin na jaalatu anis jaaladu harmeeti yoo waan ta'eef isii bichaadhaan namni manaa mana gare. Ittiin teeree manaama sana akka gartee. Tiimee uummaati umurii dheerachuudhaan hangate. Si fassartee jirti. Si fassartee jirti. Waan bareedaadha. Egaa daawwattoota keenya hayyee jaalalleen isaa gaa akka inni parsantii 99 naaf amanamti jee yaadu kana akka isaaf taatan ilaalla. Waa hedduudha jira. Asumaammee ammallee akka sitti sheenaa taatee namne ergaa warra asirraa wal jaalacha jiru akka keessanii kana maal jettaamme. Wanni guddaan asiin jiru yoo tiktaak daleede yoo yuutuub dalee yuutuub illee beeku garuu yoo tiktaak daleede foorsii waqte saayiba kiyya dhalaan sin amantu. Wallahi tiktaak faa keessaafu dhalaan dur tiktaak irra si agartee si jaalatti malee amma timtillee sin jaalatu saayi. Bakka sin amantu maaliif jennaan dhalaa dhibbata akka laalta dhalaa dhibbata akka bareeduun si dhufa dhalaa dhibbata akka fokkottuun si dhufa san keessaa takkasi qabdii isii ni irraanfa. Jaalalti ammaan tana ni jirti jee an duraan tiriqni nuun an qabu an jaalalee dhiisi ammumaa na eegalte malee. Akka dhaamsa ajaa'ibaa dhaamteef na fakkaati. Okay hayyee singilootaaf oo dhaamsamee asuma. Singilootaaf yaa obboleessa kiyya yoo dhalattee hin gaammaa jaartiin faamiin qabaatiin akkuma kiyyaati booddeen teeffannisuudha. Anarra yooniin dhabee yookaan edanu jaartii biraa laallachuu yookaan edanu fuudhuudhaan yoo isiin sin jaalladhu naan jette waa lama. Numa laallatan isin tiktaak jalatti isallee ni yaama ruuza kiyya yookaan har'a fuudhu yoo isin sin jaalladhu naan jette har'a yookaan fuudhu har'a yookaan jaartii biraa qabadhee wajjin viidiyoo dalagu. Okay. Waan bareedaadha hundaafuu ni dabartii fi ni qoftii hawaliin laallu taha dhufaana tura. Hello. Hello. Oh, assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa? Nagaa alhamdulillah. Keddi saala injaan kormaata jaalarraa is dawwalee jira. Nama takkasiin jaaladhaa inni hubaan hunda kiyyaa nama juuta kaatos qaamaan na biratti argama. Akkamitti gama keetiin namni jaalatu ni jira? Dhala namaan jaalatu hin qabu. Awu? Namaan jaalatu hin qabu. Nama jaalatu hin qabdu? Maal jechuun? Namaan jaalatu. Ay, tokko kana biratti argamu tokko jira. Awu bishaan bitamee. Bishaan. Tidak amal deh, mal deh. Awu maal tunda? Mau tidak amal deh. Gue mal deh muncul. Awu jalan lu misal tan. Mali aman kabin tidak kana kami tani. Kabu jatuh gulu kana nama Fadli nama gede. Mali kormal. Aw dan si kamera muncul. Itu apa yang Si kamera. Video itu video. Jangan nama apa. Ini seperti ini, masih kan? Boleh lah. Aci nama jalan tu, kau buat semua je sudah. Namaan jaalatu hin qabu. Hai nama tak kena jalan tu dia kono sebenarnya terkami tahu jerang. Tan nama kono gagabi jera. Ada kegamu memang sendiri. Namaan ini bini. Aci tak kena kerja. Jangan gari. Waf. Ay, me. Bo. Hello. Gitu sini. Hai, bagaimana nampak itu adi? Enggak sih. Hai, anak kalau ada barang masih tahu tak sih video itu nih ambil. Itu mau kalian aku beli satu sih biasa. Aku beli sadi. Anak aku beli sadi anjing jalan berani. Kalau itu saya. Anda jalan tu je abdi surah ke mana ni jenis. Ini kan aku beli satu sejarah dah bereda. Wih, jurenya dia tahu betul. Hai, jurenya saya kami tinta bet. Kaya. Jazar bisa kembali. Jazar bisa dari sini. Apa yang orang dari mesti undang sudah sipil kan. Aku shirai aizu wallahi sudah kami ni mah. Ay video orang bercerita kormal jalan lama kerana. Bas ani gare dua kemana tak hati ini dah beraja tiga malik. Ya kena si. Yo, vema, am beraci, gak apa kau teno ni.
أبشر وما استنى دلان تقوت تبرد مالي obsi dabar أكاد الموديرات modiraate egaa jagnaate egaa baaba dhiirti leenca baaba Amir wanarraa ramsa. aadisi ammaantan ركونغ بواني دبرت dabarti baaba الشين كله دبرت daati dhufa Amir dalam gerak. asmanurraa dhiisi gaa يا سران دون سندون Tenang jetit. dhiisi bakka هندون يبرنا never saiba dhalaa meeqaa jirta siirra bareeddu baaba maal taate Guyyaa kun ni dhiyaa silaarraa. dhiira narraa Ni dhiyaa bara. أماو dhiiree bara ammaa galgalaa baaba dhiira narraa ta'e egaa هاي dhiira Abshir, murtii Uma. sibiilaa narraa ta'e akkasin beeku gaa baaba maal هو قافا نما جالتو صوتا جالال دو تشيف قلبسون غاري بتنمني ما انت انا منم nama namanin baaba ifuu amanuunu ulfaataadha yeroo ammaa tana keessatti أو ifuu والله ammaa obsi saayibari فبرا وما ربي Warrani najjeesa yookaan ifi najjeesa yookaan isi najjeesa ayyoo. هاي في نجيسا بيلو بودا كم دار Lubbuu takkaan qaba takkitti matanaa hin fadhuan hin barbaadus. هاي نو نو nama ammaatee akkana taata bara Barisi ana si fadhulaa jettee bara. Ana si fadhulaa jettee bara. Ammaan kana kiseessi tootaa kannu beeku jettee nama oolu. Ana kijiba. Ana kijiba. Nama Daliiraan isaa Berguyya beeku tootaa fideem. Indiyaana du si tootaa kun famaalii yoo naan jettee niin beekaa bara. Beeku jettee si tootaa narraa fudhachaa. Elloonu wanni siin naa dawwaluu gisee hin qabneef waan jaalanneef yaa. baaba jirti saayiba ati dhalaa maallaqa waan qabaanne baaba dhalaa jala deemuu hin dandeessu saniifuu ammaan tana obsi baaba dhiiraa meeti sheeyisaa dabarteetini tafeete fuuta baaba callaan jiraannan tafeete أكان لا ما ستين لقامين عايزو أيه دي سيتي وي wajjiinii baaba نورمال تاني normaala ta'in irraa baaba leencaa meeti akkasi daawwatu tokko nagaa ni qorra jennee qorramnee fifettu kun omtaan akkuma gartan harkatti kana ta'e jira uma sitti nagaami jajjabaa gamisi akkasi viidiyoo kana share godha wal biraan gaa kun namni kanaatis ni jira jaalaaf jaanii aarsaa kafaluu jechuun akkana daawwatu tokko yoo kanatti hin taane mee maaltu si dhagaame Ani garuu dargaggootaaf wanni hin dhaamu dhalaan amma keessatti hin amanamtu. Duraan dhiiraatu hin amanamnu jaanimi. Dhalaan saahiba kiyya hin amanamtu. Keessaafuu warreen dhalaa waa bitanii sitoota maal jettan faan hedduu takka dogongora guddaa dalagu jirtaniin obboleessa kiyya jaalalti gizeeti waa qabdu qofaa miti. Dhalaan ammaan tana maallaqa dhiira maallaqa qabu malee nam takka hin laaltu. Ija achi gara galteetus hin laaltu. Saniifuu saahiba kiyya dalagadhu malee dhalaa jala deemuu dhiisi. An dalagaa dhiisee yoo sa'aatii xiyya dalagaa. Sa'aatii xiyya dalagaa deemee isii gara lugatee baran. baaba dhiisi gaa dhiira narraa ta'e Saniif hundi keessanuu dalagachuu malee dhalaa jala takkaa keessan hin deemina. Takkaa keessan wallaahi dhugaan isin akka obboleessummaatti waliin isin hidhamu dhalaa jala machee mitillee deemuu dhiisa. Dalagadhaa ifi jilbaa sujuudaa si dhufti wallaahi saahiba kiyya saniifuu. Dhaamsiin si dhaamu takkitti san gofa dalagaa akka irratti hundaa'e malee dhalaa gizee kana ta'eefi bakki siin si'amte hunda awwaajuu irraa dhiisi. Kanaan dhaamaaf waan biraan jiru. ati jajjabaadhu dhiiraa dhuga baan talaal duraanuu dalagachuu qabdaan taffeettee baaba callaa yoo qabaatte dhalaa tafeete ol deemtee fuuta amma callaa bichaarra jira ta'ee dhalaan amma callaa rarrabde bareedaa osoo hin ta'e maallaqa ni qabaadha takka gaafattu dhalaas Amma namni kadhume naa deemu karaan asii Abshirumaan irra dhiistanii akkasi isiniin jenna daawwatu keenya waan hagammaa dhuftanii daawwatanii galatoomaa isiniin jenna. Yuutuuba kanaaf warri haaraa taatan sabsiraayib laayik sheer godhuun isin dhaabbataa isiniin jenna galatoomaa. Saniifuu warreen akkasuma jaalala teessan qorachuu feetan saahiba kiyya jaalala ta'ee fi maraachiniiti gizee hootuuti isa birattiif qoritiiti jaalala ta'e akka isin si jaalattu if beeksisiini saniifuu hundi keessanuu bakka kana dhuftanii obboleessa kiyya kana barbaadanii itti qoramuu feetan isin jaa anarraa hedduu barbaadeetiin isa hedduu barbaadeetiin harkadeeni saniifuu funoo amma harkadeetiin jira isin hundinuu kottaa qoramaadhaan isin jaa akka kiyyaa kataate garuu anaas bira jira firaasha fiteetiin dhufu. Abuu miira keessa haa kam tattaate yoo jajjabaadhu gaaf. jajjabaadhu gaati dhiiraan isaa iba